Haleluya. Ngiyalibingelela egameni kaJesu. Haleluya. Unandi kuba lapha. Hayi mina ngiyathaba ukuba lapha. Bona unganabanye embuye labo bayethu ukuthi ha umama lo uyakhuluma isiNdebele. Mina ekhaya ngisukelo wagweya. Engayendela bona ngisekogudu. So yisenyeji. Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu ongigcinileyo. Mina yimi ngaba inkazana yokuqala lapho engizalwa khona ukuyenza umtshado. White wedding. Sa profitwa nguPastor T ukuthi sizoyenza umtshado wethu. Kodwa for that time sasingekho ready. Kodwa wayenzekela nje izimanga umtshado wethu. Sathi sihamba ezimu abantu bathi ha wawuyenza njani umtshado lo? Lisebenza umsebenzi onjani? Ngoba babecabanga ukuthi maybe senze umtshado small. But sa invite uMinister Blessing Jordan emtshadweni wethu wayekhona. Mina ngiyathaba. Ugogo wami ozala utata wami wakhala. Wathi wena ngumntwana oyedwa onthabisileyo. Noma namuhla ningafa. Wakhuluma njalo. Wakhuluma njalo. Wathi noma namhla ngingafa. Ngithabile. Noma wakhuluma futhi emtshadweni wathi umntwana lo ngithabisile. Ngoba mina ngimenze enhlizweni kagogo wami. So wayeza ngisithi gogo mina sengitshada. Wayicabanga ukuthi mina ngiyajoka. Kodwa I was real. Ngithaba kakhulu. Uba lo mama angazi ukuthi ngababonga njani no Pastor T babesikhulekela. I know ukuthi izinto zazingamanga kuhle. I think ni understand ukuthi nxa ukwenza umtshado ama fight abe maninzi. So kodwa ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi zanqoba. Amen. Hayi angiyakunyeni.